na ako na-receive, it's an application letter kung asa from an offer from Line Station og products. Yun sila nga grabe kadaghan. Feeling na ako barag ipaksian sa third party. Feeling lang ko. Uy, kahadlok. Wala na, libre na. Wala bali. Palpak. Good day, people. Welcome to my channel. Welcome to another vlog. Ito mag-English. Welcome to my channel. Alright, alas 3 kape na. Hi, kids. Ella is doing her stuff. What are you doing, Ella? Just playing with my toys. Toys. Ang isa, nag-online na siya. So, nag-doll na siya Fortnite. Si Mami, nagka-on gutom. Hi, guys. So, here, na ako na-receive, it's an application letter kung asa from an offer from Line Station. Butbut. Pangkuhan siya nga ng pang clickbait. So nakadawat ko og folder from Line Station na sila offer para sa kuha. Nay nag-PM sa kuha. So nag-vlog ko sa una og about hot dogs. Kung sa ganan sa mga anak. So ayaw pa nila nakita after 1 million years. So I got this from Virginia Foods. So gitagaan ko nila og products. Yun sila nga grabe kadaghan. Feeling na ako barag ipaksian sa third party. Feeling lang ko. Anong wala? So first, so Virginia, ang mga Virginia hotdog noon, maging sa silang mga hotdog Virginia. So ilang gihatag corned beef. Ilan din na sila Virginia corned beef. Tada! Nado sila Virginia luncheon meat. This is my favorite. Paborito kaya ako ng luncheon meat, promise. Amo lang ko bulo ko sa diferensya sa luncheon meat, sa meatloaf o sa spam. Beefloaf. Beefloaf. And less salt. But I don't know sa kung prepare na sila. Meatloaf is more thick. Luncheon meat. Yeah, hag-hag. I feel like luncheon meat is Also more oily, Virginia corned beef. right? Corn pork. Ay, di din ni corned beef. They have corned pork. What's that? Corned It's like pork. corned beef but pork. Yeah? Corned beef na corned pork. No, it's corned pork. And there, winner beef loaf. Ilaso ning winner yapon. Okay. This is exactly for my breakfast. Aba. Nana sila, namaligyan sila karon og lotion. Nana sila yung lotion. Sunflower cooking oil. Serious? Sunflower. Naturally contains omega-6 and vitamin E. Sunflower? Cooking oil from sunflower lugar? Wow. Murag. From Cebu, di ka pa ni Virginia. Virginia. Sunflower cooking oil. Wow, nice. Perfect. And New Yorker cheese-filled hot dog. Hot dog. New Yorker. Cheese-filled hot. So hot dog ni siya with cheese. Ew, they just farted. Right. And my favorite, and I know it's my son's favorite, bacon. Oh, yay! Cooking instructions. Okay.
bacon. Let me see. And then together with an apron. Wow. Apron. So Hot dog. unsa man sa akong YouTube, sa akong mga cooking sa man Virginia. Baka naman. I love this. Because I'm always I love cooking. bacon. And Virginia. You love Virginia hot dogs, but no When Virginia did hot I dogs. like bacon? Did I try it and Welcome taste here. it? Okay, you know what? When did I taste? Yeah. When did I like Bacon. bacon? When? How That time did when you I? taste it. Yeah. Let's cook it. Let's cook. Yeah. So na application letter. Show me your breakfast. Breakfast. Ay! Customize magiging siya, no? Hindi nakabutang. Breakfast is served with Breakfast. Virginia. Hey, Bernie. A good breakfast fuels you up and gets you ready for the day. Here are some breakfast essential for you and your family. So from breakfast din eh. Don't forget to hashtag show me your breakfast and tag us at Virginia Food Incorporated on Facebook and Instagram. You may post your awesome breakfast shots from August 3. What's today? August 4 to August 14 to yesterday. encourage your friends and followers on the importance of eating breakfast every day. Importance of eating breakfast. Yes, because it's the important meal of the day. Breakfast. A superhero. Sorry. Stop. Let's take care of one another and spread the love. Love, Virginia. Uy. Tita Virginia. Breakfast essentials there. Ano na sa kadyo lang sa picture kinalagi Hungarian sausage. Ulit akong Hungarian sausage. Gipulyan eh. Gipulian og adili man naman kay po ng New Yorker oh. No. Others can help. Palihog lang ko. Wala i-appeal lang ko. May tosino sa basket. It feels so weird. Wala tosino. Oh, it feels so Oh, weird here. naay, Papa. Here. Squish Premium hotdog. Wala premium Squish it hotdog. Ang nakabutang lang diri kay kuan. Anchon meat, corned beef, Dog, sunflower, thank you so much. and if you bacon or cheese. This looks delicious. I really So, like lasha. it. Okay. Then thank you for this. Love you. Thank you for that nice breakfast. So tomorrow na, kaya hapon naman. Anyway, so nag-review ko sa akong camera na ako'y nakita. Wala din ako nakita ang kami sa Westwoods, kami mga kauban diri. Nanghinlo may kilid sa among mga koral kay usahay mo na agyanan sa mga kawatan. Tapos sa atbang namo na bukid diha og gimingaw man ko climb. Ni climb ko ni sa kami sa bukid. Og mo ni ang naitabo. Watch this. 3 days to. Tabi-tabi po. Dala pinig mo na, patay kita tanan. Nay may lapinig ba da? Sulod? Wala na. Okay para kay. Di mga 3 days na ni. Mga 3 days. Okay, buhay pa man kayo niyo. Buhay pa man kayo ni. O, biya na mga sundang ninyo rin. Sige lang, mga 3 days na ni. 3 days na ni. Maga pamagila sa gana na lang na. Dire na to birahan kaning mga week na part. Yan, no. Lebrad kay exercise man eh. Ayo, tigulang na ra ba ka? Lain na rin tinigbasan ng mga season kayo. Uy! Tanaw, agay, wala na. Natisti, wala man ni quality control din ni di. Ay! Bantay bantay. Basi mo pilit as itong agtang ng kalakihan na. Delikado. Di ko makatabang kay nahago ko kagabi.
na lang po ba? Magnum in action! Thank you. Oh, nakahawid ko ha. Nakaklaro kayo. Nasa kamera ha. Nasa kamera ha. Na kamera oh. Oh, nakikita na to. Sus, tanawa ba? Attractive kita tanawang gid. Itong subdivision ba? Attractive kayo manggod. Trail na. Lagi oh. Attractive kayo itong subdivision eh. Lamig ikawatan. Parang drone ha. Sila na mulag po sa mga. Kaway-kaway may kamera sa likod. Uy! Una-una, matay ka ito na. Wapo kay bay. Diri sila gaagi gid bay. Na, relo. Tama diri gid Ay ba. mga trail. Mo na kanituan. Sunten. Tuwarang covered court to. Tama oh. Mo na ang relok sa kuan. Kining sa Alam mo dugan na lang yung mga sounds. Gawad Kalinga. Lang mura nagbagyo no. Ang balay pa padulo na sa mga bukid no. Gansing way banan eh. Diyan na group tower na dia. Ang lob. Ang tuwag eh. Ito, sumpa to sa club. Balik sa club na ako kita. Ano ta sa globe ta. Ato ni silang biklong anong ilang signal mo usahay mo wala-wala. Bawal po. Okay? Video na to, ipasikatan na to. Oh, sige, larga. Sige, tara to be, sa pagmotor be. Uy, kadlok. Wala, libre na. Kaliwa ka na, pre. Grabe be. Sakay. At luka, oy. Paglit ka rin, pati katulak yung lubog. Tapoy. Ito may ispilahan. Tok mo, ano ba? Tok mo. Yeah, we're the peak of the world. Dili ka magbalay ba, ana? Dili mo. Ah, sarap kayo. Tayo mo rin balkon ni Prima kay Borgan lang. Laos bito pre. Ilang borag. Ana lang mas pang ba? Ah, niluta. Ang imong flooring ba palkata, bali tamak niyo ba? Ay, gwapo gayo diri. Globe. So dapat kusog atong signal diri. Yeah. Ingin kita mo manager. Oh, tama. 1, 2, 3. Nako tayo. Kainig na akong mga sensitive skin. Yes. Takdas dan Edgar ani. Ay, mong iro, di uban mo mong iro tayo. Ay, mong gagyan mo.
So pag motor pagsaka, di agad mga mga na. Sumakaya ra, mutungas ra. Ibaklay ra nimo pa yung taas. Riwayan na dayan. Pagsaba kung kailangan kag tabang ha. Ganong inalaon mo na doon pagpangutana. Gid man magbutabang ko ta. Ano mo tana mo, mura man mutabang dai mo. At least nag-open. Grabe mo tana, mura mo mutabang. May yung daddy. Bugat na bugat. There you go. Nakita ninyo among nindot nga nga village diri ang Westfolds Village. Daghang salamat sa iyong pagtanaw. Please don't forget to like and subscribe ani nga video mga igala. Thank you very much ha. Again, thank you very much Virginia Foods. Virginia Foods Incorporated. Thank you very much. Bye.